Okoman kasano enche bia empanyini enyame ena me host empanyini ejaka akiri ebeba na one empanyini abebo agum ensem Akuapem a edika ensem Akuapem a edika papa anenti ye odwumadi edi na se okoka se enye dormant in which sense and the 1st October 2023 Fufu festival no ebetumi abaso ye dormant enye yi ana nondu bere mu kwame na kwame amposedi ane sports team no ebeba nti ye dormant enye yi anti yesremu ada ye kono ye nim no ano ebetumi aba se no se ochina o Okoman betumi afim from mu kakra ne ye boaboa ye ho sa afi odwura yi ye nim be ye be che ne pe for festival one mo pese mo beto stand no akonya ewo mu a betumi aba ababeto stand na yetumi dia bodwumadi no na dwumadi na atumi akonkan obi pese beto stand bia me number no ebe mamo no friend sa number no a friend sa number no a ni aje ofel so Abraham anapa mama nchia mama Akuffo John what saying don't mind your wife mo at saying don't mind your wife remember and me ko ba bi ntino mama be jejirem kakra ansa na makọ family who say you know don't mind your wife risk destiny ena nyama ajadu afia police for no ataja the municipal chief executive aja want to say district chief executive Daniel Kenneth ubedua aja mama sonte why ya no ko ba yese wiase de oka na waka obi boa na wahye na numunyam Obapa cuisine Alive filling station Star Oil munyina mjise mo ho aha na Fufu festival no se ne medical aka no se opese obeto stand na ade nyina timi konkan edema na aja oso ton niema ba ko mienu miensa endo na manager kan se obi go ton sa niema no obenya sika papa mafasa apran no mehwe na obi edi sa adwuma no ede ama metimeto stand me ne mpanyifo be kasa na mo twa meto kakra na meso medi sa adwuma no na ade nyina timi akonkan sika ben wa wo hu sika ben wa wo hu jisa betwam ko aha enti wo mo pese trust stand Fufu festival no ase no number no nie 0246 246 875 0246 246 875 0246 246 875 and 0549 012 454 0549 012 454 0549 012 454 ha offers our numbers here mpanyifo beje ofel so na aja watumi ene empanyini eso akasa na mwaboa na onya stand aton na watumi enya sikagu ayobotum madam Akos hairdresser Akos o se on na ni abre otuku akonukrum akofa na ma biaba right abeka no dey be skirmishes e wo dwumadi no ase ati ndam ko fa krom kakra hwe niema se ne niema ko ayedin obi aboa no ho brackets for mintu check ase enfa emam enra mu ya de papa na fi pop baby a zigibi ekoton kania pop no krase mon kania no eja wom ama okoma ha ye fe papa pop nyame shira papa
And the shall say about Gumudia na the business finder and yeah, I'll say cocoa price increase. The business finder no just say yeah cocoa yene cocoa and one ya DBT na ya deco anymore. I say MPP farmers paid 70.033 and no 2,600 dollars. Now she say no. And now see NDC farmers paid 61,071% of 2,950 dollars. As a comparison, no cost wa say cocoa price in the cost no NDC MPP wine and a tria ne pa cocoa no wine na itimi etria ho eka papa say yeto cocoa no retumi cost no NDC MPP wine and itimi etria kapa we get 70 now we 61 there your guess is good as mine. Na oje enu hano a yewura attach ya na eti hanom daily graphic no or say first tip doctored parliamentary committee affirms yebeko ho ene maka yo mate me da se me da mi grade mi ni wo Ziggy B grade mi ni wo Ziggy se me fantum anim nya no and then nyame ya adom a yefim from am kakra na yebesan aba kuma endra hwe se ne amanfo ba ha be tutu ha ha kama dada na ebia be ka ho bio and Akropong no beka entontom ne ja danwe ne efu na dam ha kama dada na ebia be ka ho na je se Okoman to the world. And marathon ho ba nsem no as I breed or say first National Bank signs a 5-year deal with Accra Marathon. The marathon woman mutu mrika fa kromni ade no betumi akoso be minya ntie se odwai man hwa marathon be koso ana minya ntie o minya ntie pa boost for share sector. And a daily guide nature say IGP consultative doctor attachia and a casa or say attach say on no committee no chairman or no chairman no na IGP tape na eba menjwa so a obi aka say we na bugiri na abu e kanede ana we so kanede no say adabi tape no ase ye twabi na dibi asoso ye twabi na dibi asoso nti emfinfin wono no asa ahoma na wa atawo. Name say a race for MPP flag bearership no. I say e wura kan Japan and e wura ba omia woman na woti omudin na wo mo kire say Kennedy ba omia pick number 1 and 2. Kennedy ba omia pick number 1 and 2. Na je say wura ba omia ani wura Kennedy akompra ko Japan. I say abatro no November 4th and e be ba so e be yi ba ko pe na franka no wakura de ama osono kukurukwa man yoko no na ekopresa adwumadi no yewura Dr. Mahmoud Baumia ani yewura Canada complex kwa Japan omo mienu ba kwa fa number 1 ba kwa fa number 2 abakade. Inflation drops to 40.1%. And Assembia esere wa hanu kakra on say udi nyambra nsem a yedo court na yese court no honum dem ho na abrante bia ane na yire di nyambra nsem a yebu o mo say monko da fiase 25 years na yese akwaya yebu an fo say monko da fiase was sajeji chese odimirika yese court dem ho akwa me na monko dem 25 years o chese was sajeji na mpanyifo say where is here ehene ha ye ma ho etumi ensa judge e wo dem ha daily guide ebo ho amane edema empanyini sa
NDC appeals to ECOWAS to call Jane Mensah to order. Now we are Hanum Yegura, I see Dunkatia, and the Hanum Abubon and Sanosi, Yamamia, or easy, Jomtreni, ECOWAS, Economic Committee of West African States, you know, almost your mom fre, Yamami, Jane Mensah, and catches the name be a warrior, Crocodile the Jones, be a warrior, no. As a niche MP for side, ya, Omoncasancheno, and I feel voter registrations on Moye, funny man to try papa, and yes, idea, again, when your daily posture, Behunia, Womo, Ekaho, Asamo, Honomosa, I didn't yet to me a conkai. Now, Mubakaya, a baby a chum. Na praise of Yimba ko ekaye ensafwe mu wa he anona yewura okuye to ablakwa ti ne waka o say ablakwa slams Reverend Professor Marty for silence on the National Cathedral project scandals. Ablakwa slams Reverend Professor Marty for silence on National Cathedral project scandals. They say National Cathedral na yesi no enema bibiri wo mu yewura ablakwa je say entwa yi ensi enko yi na enkoto yi nanso yewura ya ebiribi atwam na wo bom ensafo mu wo hene ase waye din na se ese di ikikasa Ken Japan picks number 1 Barima picks number 2 on ballot for MPP flag bearer push. Ken Japan picks number 1, Barima picks number 2 on ballot for NPP flag bearer push. I said, Nemidi Kanka, no, the ballot to net to me about, so the ballot to Nebaso, no, Yura, a year, Kennedy, a compre a Japan on number 1, and a wafa, and a Yura, a year, Dr. Mahmoud Barima, alpha number 2. Bibe to me, Siana, Bibe to me, Siana, and to a fanasa, and then daily put Abisa. And one a daybreak and him MPP a primary. Ken Japan grabs number 1 again and Barima number 2. That's all. Eduno na Ken na da number 1. Ana enumusu aka eno Ken ensu eda number 1 and Dr. Barima eda number 2. The IGP Kwankwasa tape Mensah Asare vindicated. Mensah Asare vindicated as Bugri Nabu present doctored tip. Who's the name? Can say a yeura attaching a cassette tip no ye two baby dia shame and daybreak HSA. Aja Mensah as a wafana song wafana wedi is as a baby to say tip no baby honor na ye tutum Osi and someone of Anchor road project 40% complete. Of Anchor in someone there was spelling and yet grass spelling and no spelling saw SAW no spelling arm and saw arm. In someone road project 40% complete. And you say project be a once a more in your need no. Say, baby, I do know. A year we are, Nessa. A year we are, and it's some project, no, and then a year the Ghanaian Times, idea about Obo money and Anopay. I mean, say, Anopay, no. Show business to the Abba. I say, poor mental health can push creative into drugs. Poor mental health can push creatives into drugs. Now, ordinary phobia or no, I said, I didn't share a human now. I say, I didn't know be brave. Yeah, na your creative art anymore. Now, it's me hard when people be brave. Aye.
Sade ye cracky brain and sana yetmedia atiu, yetmedia atonyum. It's a unimun noya. President cracky, na dear to your kind of amount. Now the picture be a dead new harpa. No, I say I don't do music for award. Why no? Madam for no one. I don't do music for a award or the new Hano come by the way. And I know that when you I don't do music for award, no, I can promise. Can promise if you are come I Ghana award just a auto. Ghana award there, just a auto. Say, Metiana Sikwam Dako, why I deal your bro car. Ghana award the auto. Ghana award the over promise can you never go to. I have been somewhere, yeah, a pageant, you know. I'm catching. We'll be in the pageant. None of my Miaton and Sassim, you know. Well, Miss will be in the pageant for Ghana Hanono. None of my Miaton and Sassim, you know. 2 acres of land, 2. What 20 in Ghana award, I will do agrono. I dear papa. I can promise, as I don't can promise, or no, 120 say a man award. Aye, so one, Sawahu. Does it just can promise also no, wasa. Wasa, papa, yet what Yamutua and a breku, Abajima no Yamafa. Breku, Abajima no Yamafa. What was it? Karachi West SHS demand headmaster's head. Hey, how going to try to be to a Bible mono? Herod Nature will be to a Bible mono. And in the Bible Massamno, a BSc and a BBC, or yet Karachi West. Was a Karachi West students demand headmaster's head. Minimum headmaster and why? I don't know boss trono. Okay. I say as they have been feeding on only rice and gari, no fish, no egg for the past 1 year. Hey! The ATM of Friday walk Karachi West. One must say headmaster. Yen fanity enter pampaso. Na ye mum senado yen fa mum no. One must say afeba akunye de bia. Womo any gari. Omo dinisa afe. Omo dinisa afe. We the mama ka asembia. I saw the full video mo so for ko say the quotation John 3:16. I saw the phone the osofo ko say osofo so panyi yes ofo the Bible quotation ba ko pe da bia John 3:16 ana so panyi say ene John 3:16 then ya twero ni pensi e koye no obi antimi anka John 3:16 I'm friend to say headmaster yenyina di adan ya omo dia ni gari eno kwa ana dia the master ne sobo I don't know. Upper West Akim MP organizes 3rd edition of Adom Awards. Awards on the Beba Bibrisa and say enche yebeto aba February 2024 mu and the MPB a won kwani mpeso aso and just utumrika ko baby. In some back in some of the attentions are no may even one film. About me the 8 breaking the 8 is MPP's best chance. How I come in. Okay. How comes in the chest say you about me say between break it in the or no and as a fata say yan traba manona or medium MPP and Munafi 8 no and to me for full cry. I feel I was the uncle say Alan's lieutenant begin homecoming to Baomia. Alan's lieutenant begins homecoming to Baomia. I say Alan Chamate we be good in a chino Bibrina Eba Ebedi Dr. Baomia yeah. Newmont justifies arrest of poor farmers. Weja Bawi Assembly member
aspirants receive support and they support people who are there and I'm more there na mo safuribi na infancy from na yanko yanim and the ntimi konka enfama ye awrade nyankopon asem ni ni o na penya me dey sorry so wofa ebutu ha no mo wofa ebutu ha wofa osiakutu wofa osiakutu ha no mo say I will win MPP presidential primaries free akutu na SSS obetwa Dr. Bawumia na watwa Ewura Kennedy akompre kwa Japan na ono abaye flag bearer aja easy to see harder to do AMA boss launches assemblies 125th anniversary and Matisse say okay this assembly no enchefishia numa omunya no ya pa wontama ya shefa and fan mo fast da nemra the pass methodist mame mo shefa na aseda som no the fan copy pass methodist emfa mame was it Mahama is deceiving cocoa farmers and the chronicle and the cancer Mahama is deceiving cocoa farmers they've not been short dragged in new producer price MPP na SNSA the Mahama Ewura John Dramani Mahama woboa wotufutu adigu Akuffo no ani se ebrem ni no sika no ne ade se beto so akoso no ne bre so kra no watumi anto so ankosoro ne MPP for na ebo sugeti esa no the Daily Dispatch was Mahama's running mate Julius Debra or Sylvester Mensah Prof Nana out the Daily Dispatch na kasa no was another Daily Dispatch exclusive was Mahama's running mate Julius Debra or Sylvester Mensah Prof Nana out ajay asamabo na ase wonum no was South Africa has run out of money in South Africa is jabre ne ohia do crow mine no obeshani wani monyam ampa afiwe die yankone sada yesu tiasi die obeshani wani monyam ampa afiwe die yankone sado oma wasradia ni ani refri aboentatia jaya pinisi obetama na so ajinkata ni munsam nyana hada de besie na ebaji adwede mukato ye ba ye de nkaebo ede apiso nkabo na chi no na je se yetie na chi ene content crow bon content crow sa yankone sada yesu tiasi die obeshani wani monyam ampa fiwe die yankone sado oma wasradia ni ani refri aboentatia jaya pinisi obetama na so oya no kwafo yankone sado afiwe die yankone sada yesu tiasi die obeshani wani monyam ampa afiwe die yankone sada yesu tiasi die obeshani wani monyam ampa afiwe die yankone sado oma wasradia ni ani refri aboentatia jaya pinisi obetama na so oya no kwafo yankone sado afiwe die yankone sada aje kuma adu akru anson achipo ba koso da so tinkonwa mu a anche yede sada yesu tiasi die obeshani wani monyam anka bobe brem na fiatimi asore so na dwumadi eto aso no atimi eto aso ye hyembo ese ani refri aboentatia jaya pinisi omo Okoman betumi afi enframam ni nyina se yetoto ne ma nyina yie na yetumi asomo som papa nana akuya eye konyo nana akuya konyo oye mabahima ewo omanti asman eye asese so yede usi akonyo so mficha ma akomako edu emu eni enti wafrichi edu no ebeba so ewo eye asese so yeba beta wachi na de nyina tumi akonkan nana akuya konyo nana akuya konyo na se ewo akuya konyo sene medika aka no Okoman adekro nson achipo ba akuni awo akuya konyo anase nana akuya konyo mabahima ewo aye asese so mabahima wa asese so yede usi akonyo so se mabahima no waboa emase so ma etum point fichedu enia obesi akonyo so 10th anniversary celebration ana ho empopo eni nyina no
ye beta wachi made nyina etimi akonkan na nakei na me nhyira mo na munya mo nta ohema achi na dwumadi no etimi nya kama fi na obo adum ameya otoso num ono susu vijadu asani 30 years awobedi hene ewoye omanti asman asese so nana monkwaso nyame nhyam no ntenanum emfa enkyere mo papa iba beboa amadwumadi no atumi akonkan 7th October dwabo no yebinya beba asese so abebeboa made nyina atumi akonkan momo asabre yebeba se ebekọ na afi adwede mo nkrato yensa aka no yade atudwa na ade nyina atumi akonkan ede ama yenom Okoman ede kronson ekibo ba akoso eni me pane ne de me adma miskin say black spots G boss na me read den so aye basa we ja me arewo any adwendwe kopem se me yonko brebo introduce Gluta wide range of product ma'am glutathione ne collagen component a ewum ne siesie honam no etiani na emane ye fesronko hydroquinone nim enti emane ha okra Gluta wide sebenhia wamma me read aye fe ubenya bi o cosmetic shop bia enkratwe FDA agiatu. Ofla Construction Limited Company for sure. Kaiser Ofla Construction Limited Company in penny for say. Enya cement ni blocks on kunu waton. Ubomodia di weni choma share. Gubenya eya building equipment. Sambiro paso do call site ahodo. Concrete product. Amanfo omo supply abo anwea. Amanfo bibi biara wo pebia wo building site wo. Kaiser omo so dia into real estate development and so. It would dino paso wo peja ni tempa. Wo fra Ofla Construction Limited Company. Wo bejo so. Fu ani chiro obosoma sie kwapem. Amonochrome kwapem. Koforidia Asunjay Junction was Sabeka Ofla Construction Limited Company wo from I was 055-295-7198 0594-635656 050-280-8992 and 027-90-12954. Woko social media handles in nyina eye Ofla Construction Limited Company wonsa erekomo kaisa omo ye free delivery baby awo bi emfa ho ye de bekwa koja on tempara se nya Ofla dia and there you are not building Kayo say Ofla Construction Limited Company. Your property, our priority. Ayiko. Me mamu nyina ayiko. Me magana for ayiko. Ya from Nana Kwame Perry. Ubetimi from the finest and meme nyina ka chune me. Ayiko mre ye dwumadi ofufo bi kra eba wa kwemu e wo Okoman 97.1 radio so efiti joda ekosi fiada. Pramoto pepepe me kira mide ekosi 2 pm. Ya de nkomo mre bebro. Apomudensem afe ye bediga na fe ya kansem ekoso. Omomudi omawoda ene me nche na me no enka na fefe e wo radio so. Kayo eye ayiko no agye me say ye ya from Nana Kwame Perry enemy share carry another you know say I be complete man now you matter it for my mind Wabo Okoman FM Akuffo FM Obia Antona stations in Masa oye clear wo de hona woni wonimdi na wode won ye Okoman FM Okoman FM na say Okoman FM Obanyumba obia nto on news Masa obia na sports Masa ikanda na chede edu bebia abukensi one in town bibiara wo ye correct ente wona na say aye ho soro ha obia stations station ben no butuma ata doom wo ye one in at town once iko ho a ehun the sound na ye clear no size na environment na abeya ehun ka park mara ma akosho mutu ho na reception no ho no nso mom de obiye na mom e condition ye yuma bibiara iwa ho na ye fresh sound de wa kuma to ye na sound ye clear Okoman wa ko nye juma kra etini ye Okoman FM no size Wabo Okoman FM Okoman FM Obia Antona stations in Masa oye clear wo de hona woni wonimdi na wode won ye Okoman FM
Okoman FM. Na ite Okoman FM a. Obanyumba. Obia nton. News Masa obia. Na sports Masa ikanda na chede edu baby a. Abukensi. One in town. Bibiara. Wo ye correct a. Ente wona. Na sa aye ho. Soro ha. Obia mba. Station ben no butuma ata. Wo ye one in town. At once. Iko ho a. Ehunde sound ne ye clear. No size. Na environment na. Abeya. Ehun ka park. Mara ma akosho. Mudu ho na. Reception no. Ho no nso mom de. Obiye. Na mom e condition ye yuma. Bibiara. Iru ho na ye fresh. Sound wa kuma to ye. Na sound ye clear. Okuma ya. Wa so nye juma kra. Etini ye. Okuma FM. No size. Imi asabianga wengeze sport dinone ike Okuma radio konge lakpakpala yole Okuma radio 97.1 no fe no konenu eko nyetu Wabo Okuma na FM. Wabo Okuma na FM. Akuffo FM. Obia Antona. Stations in Masa oye clear. Entena. Wo de wana woni wonimdi na wode won ye. Okuma na FM. Phone worry. Okuma na FM. Na ite Okuma na FM a. Obanyumba. Obia nton. News Masa obia. Na sports Masa ikanda na chede edu baby a. Abukensi. One in town. Bibiara. Wo ye correct a. Ente wona. Na sa aye ho. Soro ha. Obia mba. Station ben no butuma ata. Wo ye one in town. At once. Iko ho a. Ehunde sound ne ye clear. No size. Na environment na. Abeya. Ehun ka park. Mara ma akosho. Mudu ho na. Reception no. Ho no nso mom de. Obiye. Na mom e condition ye yuma. Bibiara. Iru ho na ye fresh. Sound wa kuma to ye. Na sound ye clear. Okuma ya. Wa so nye juma kra. Etini ye. Okuma FM. No size.
wa twa ba pa ho sima makomako ensia sabre enkaibɔ no ebrobro krata no so awie enkaibɔ yi na ye de brem nana ode hye ababedu nana ode menua akwaba yaja na ho ye de obade adom ana pede medi ukan ayo ne medi mu nyina aka emre nyina nse sanete se kwame edi so na nse baby akwhye no na obraba papa obraba aya medwene ho ma ne nua no ne da no oni nua oni nua kwa me edi se na no ordinary guest no what is wa waru bi akwata ne fie na no ordinary wo o kire nso onwe onyo de no onka na se wo ma wo yire mu kura ni ma ni ja mema no ntie ma no ja mema no ni ja nti no won be ja won ala on say sisi an say na situation na pressure no so e baba ma so sa na ma ne ba bia a week ene je se wo wi ase nti na che se na de yakobon bo ni pa bia wi ase anka se nipa metra se o aso be sam wani fifire o ka che nipa na nti nipa ya we nipa bia se o ya we okay so be sam wani fifire yeah na nka donze be fi kwa ba ya se kwa sika fo nyina ho no anka ma fi kwa ba fasika ha de akọ nka wa ode asia se be fi kwa sika krum aba fasika ha na de kwa wo nti bibi na mo bi to sare tie okay na anope ya brobro so nti no nka bo na fi digum na ya okay because you be ko ayi don't my wife akọ test grounds send right anko okay you and right anko and never fall don't you be ko na otie and there don't my wife dey be o and that is see no troubles be so wura akọ there mo frefre okay frefre ti e be ko akọhwe ne nsa no say anopa ni o baby o madu no e wa akọhwe and don baby e kwenta abramama ono so no ni papa da film ni papa yie no say November 10th and ameti November that also do abonse okay na abonse nti na che say e be ko akoja no abramama awurade okay abram e be ko akoja wai na watwe na no kwasem ni na ho anika me do one term but mantumi antrase anwie na mo fa da film ofa no be sie no 25 ya ofa na mo de 200 million ana I'm saying now on 25th. Okay. Na bia tu na nyame mmo o mo nyesika nyame nhira o mo na nyame ma abusua bia mu eskafo MP abusua bia mu aho kire nti aho kire ne nsam kitikiti binti nyame tuo bia abusua bia o pillars ba de ba ko ne se nyankopon tumi ye saade no o ye ni nyina o nanso won a wo be yi won se pillars no no aye wo ho se on se de ya menko eno amon tete nkrofo asabi omu ni ho mesi omanan on se bibi mem no bi apese on ne yonko be ya pe o dabi unlike that na me kan documentary me show documentary omu se Japan for say on pese the next 20 years omu tumi tete billionaires be 100 and we know we know na tumi aso man no ase idea so can boss na boss director chief obeka eno so wanya onya bi onya bi anti ese o ya sabre na ese o ya me da bia me ka me da yakopon asema me classmates bia o page omo me pesa me ni on be yepe nipa nyina ntumi nyepe baba bia nyame apage omo akodu no nyame omo nkwa se na be ya me kwa me nche na me kwa ya aja me chia o na me kwa osofo oba wa nche me se o de osofo jiwe ma mofra no jema eno a enti bebi o metimi kominya sa 10 a metimi che obibi ya sa 10 a metimi che obibi elso bi kwa minya 3 a metimi che obibi that's good odidi na se o mo bi di a eye se o mo bi so didi yo na no pe yanko na ayi no yemfa vena water ensha se anopa mi bi se tiefuo bia se anopa wo sore wanum nsu ahe nsu dodo ahe na wanom ese wonum nsu san se nsu no eboa eson moja no so ama moja no tumi di afrosane se moja na eye ato ana eye pika eye
intini bi wo ha esusua yen keten nso ese moja femala na epika aya moja ne ntimi mfam ntina doctor fo se aya montonsu na monnom nsu papa na moja ne ntimi ndi afri san ye enti se opensu anom so de a enye nsu bia keka obenom ana obofono obenom bewie na sebe obetintasu sa dabi nom vena water tie enti nsu kom de wa ofre a o say yes vena water bramin tobi bo nom dimnika open so a ko na kototo ne ndaka fa besisi fie na nom bi eboa papa so moja so ma moja ne nya hoden edi afusane ye vena water obenya bi wo ba bia ato ko na kotobi anopai na nom Nana yefi vona water yi who say Okoman party no ba full festival baso on the 1st of October 2023 na nana enra me ko fa krum kakra me zigi me ja zigi so ne yiri ni ha aha enti ema no ware oda yiri oda ambache ana ne nko ate ha ane se ba jona namba jo me bisa wasem ya Yakopon ba nyim mere no se na Yakopon nko ate so na mere ti asase so ti no enye hu se wukunu ti ba bi na so ti ba bi mama typical example your boy no not heaven and mere ti asase so no hwe no enti yebetimi aka se na yere ne mere ha Onyankopon so na nyem oye bibi o de friend pem enti owie no de Joseph si na nem okay enti Joseph ya kateka okay enti na ya na oda na ho adi che Joseph no enti oba bi ahia be ma irrespective of who you are yes minim judges mpanyefo bi a omubu omukunu papa respect you ba ko ye her leadership Harriet Aban yeah what okwa onsini kru form bro for we court jeli ni pa nyina achi no ohun ho se oyobia sankamia nyina betimi ahu won ho sankeye enti ekofa krom no ana mama bi chese okofa unso anopagana anopano yenye ensan advert wo radio so basi fufu festival no so kofa kakraba no beton wase ana am say wo bia person beton stand e wo fufu festival na se no number we na sisa wo frɛ number way 0246 246 875 0246 246 875 and 0549 012 454 0549 012 454 sa number na se ofra omeboa amade nyatimi akonkan e de amount 0549 012 454. That's our first number no. And then you have to and 0246 246 875. For festival number you dey call and no. Enti u kono so no aka say CK Asare Ventures won so eba ni nsu and sand drink soft one enya ayiwo mu kakra ne a obeye ansa na wadi fufu no na wadi fufu no wie nsu a na obeye agu achi no obenum agu achi no stop one ne a kakra wom akọ kakra wom na nsu bottle one can drinks ne ade ni nyina no obenya wo CK Asare Ventures na eno no oye hose enti waye ne shop no kakra na obekono na ndaka hihemu sa enti se wo shop a na kofa bi na fa begum wate wo so obetumi anya ne kama na wo so ton a wanya bi ana se opese even fufu party kura no obeton bi anya table bi na fa kosi wo na kofa ensu bi na ne nsan bi ne ade na fa besisi so na ton obenya wo ho se pocho na wo so uwia de bi ahwe mofra no wo fie won baby a obehu wo mo no Manfin Christ Apostolic Asore Dan ho eho na wo di campo na frɛ 0203 967 574 anasa 0246 524 746 ofra wa on sabe kan na bibia so atumi akoso yie kama ede amom na mo se ye kan adansi eho de a na ayasike Asare hardware won de hardware no ofi ne ensuo no na ko hardware no so a eno no ye POP cement eno ye POP cement skimming band powder and fiber banding wire plywood plastic board
ni nyinaa bi wɔ omega channel corner angle corner mode ɛna nadoa ni nyinaa so pese fie no finishing no yɛ correct na ɛfɛ no bia be hu sɛ sade a ɛha ɛna wobɛkɔ no wakɔtɔ sa ne ama we nyinaa bi na wode ayɛ wo dan no ɛyɛ kama pa wo Akropong wɔne old court no ɛna edi nhwɛnim Akropong Akuapem wɔne old court no ɛna edi nhwɛnim wokɔ hɔ a wo nsa bɛka wo mo wɔne wo ɛbɛka bibia so kama na nneɛma no de no kware what pimpin was in the pain nebo ya fo wokwa obenya bi ato na wode akodi udwuma biara efata freno was 0553 544 257 and as 0241 386 379 bebia eniama boye fo efie pa ene ho home of affordability Moshaf Timber Works semada Moshaf Timber Works bia wo moton nnua ano de nnua bi a wo hia wo wiase so de be kitchen cabinet so de be cupboard so de ye empa so de board dan so ni nyina no Moshaf Timber Works wo ebiru Akuapem Moshaf wo Moshaf no na obia enim of ya dankwa ha na ni nua abo and sons abo ndi oiti no say ya minchia no na ye wa bo bi so walate okay for message yame okay oi ayasemo na Moshaf say sabre no obeto nua no a baby bia opese ode koja no be ko o kia wakoko toto enye bete toki as be say 9 no kwa de supply Amanfo kwa ennua no ne cement ne enchance ne ade tibi no ka say Moshaf Timber Works no pay ya mo amode enema eco site ne ade no momra na mometo ennua no na onfa enkuja mo dawa fo no se bo adwuma ho no prof no omo ya ade pa and it Moshaf Timber Works ennua bia ope amiri from okro wawa danta bia 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 okro edin okro wa hu owo bi wo okro jai won e pai nua na nkasa akora no wo se wo bere okay wo be pai okro be wi se okose oni chen okay ati Moshaf Timber Works betun afre no se open nua ni bia ewo 0243 16 46 74 0243 16 46 74 Moshaf Timber Works de ene papa nyina asoye ene eho yo na yekoya nimu dia na yeko monke na ade nyina atumi akonkan ede amaye monke no bia ya yeton ehoma okay monke books and stationery monke books and stationery na chese obia ope books ede ama wo ma no monke se bomode anabra na so ye ho no na obema books ni bi na watumi asua anasa ato de ama abofra na asua afra be ye opabene professor doctor emeritus teacher police ni nyina no homamu ano mo hwe and the police ya mincha police for na no pay omo ya de pa monke books and stationery or say your number one stop shop for all your books and stationery needs at a discount price ho na benya no Yampani Ejidi say education is a fundamental right for everyone. So our textbooks are very affordable. Fapem, huma de no be a fapem. And 2% who are de ko ni pa de so nya huma papa. Now ken kaya na de net me konkan e de ama wo. Afi publishers na tro books e Ghana no. Ye na esi wo manan. So publisher we unimu bi Kofin Safwa Kwakun Krantie ono wo tro e huma. O tro se kima wan fre monke ya book no nya di obia beto Ghana ha enjo pe books ahodo nyina kwa monke eno achi no if you basic 1 e ko me ss no textbooks ahodo nyina no monke Akropong-Akuapem old court Akropong-Akuapem old court ho ana won mutuo wholesale ana retail enso so yeye dan no ye chance ye promotion 1st September ibe wie 30th November promotion e chance on the 1st September ibe wie 30th November 2023. Pen, pencil, erasers, books, A4 sheet, notepad, notebooks, grata mo Friday try there A B C D 1 2 3 4 ni nyina my first copy book ni nyina no mo bi e wa so ye ho no mo one more old court Akropong-Akuapem say medical e de aka no 0207 225048
0207225048 and afei 0550 60 96 56 Monke homa papa ahwe eno nana yanka Amanfo se Okoman if sabri akọ betimi afim from mem akọ na mo ye beba enra nsu ni how betimi afim from mem akọ se omo pese ye trem ya na mo list power ayo akoso mo ne asaman kese no ne ade ya na so from na ye ntew nka ye ni agina na God was in agina majafie God is in any agina some nya ba ko ai kodunta de ho sa nice girl miss many gina pa okay akoso ya de me ba ntina me amesumi do ne bi yeah okay Ofra construction and real estate one no hey adwumaku a obom din pe na adan nyina bo won sem adan na kasa si wa no obom sem hey enkrofo asi yenim adan si ne yesi ma ne yefe hwe wo dan bi aka nwuram wo de bomoden ana ko kire om se me dan ni na aka nwuram ba bi adunie me de hye mo nsa mo nsi ma me wo wi a obebo nsem ama wo besi dan no kama ama wani age enti se wo wasase kase bi wo pesa wo ye ne estate fa koma wo be developing ama kama enti me pa cho hwehwe oflafo akira kwan na won no enye se ebi a wo kwa akoto abo no ne ade no no wo de abayi wan kasa na wo generate won bibia enti ope iron rods ahodo bia wo de wo so a wo beton bia ma na wo de akoye wo de ebia wo wan kasa wo betimi asi wo dan no aye bibia enti wo ko ho no mo a sa ne ma nyina no what the bema bibi ti say iron rods no star bia bi what the bema cement ahodo nyina what the bema na afei yan fan say blocks open blocks asi dan no a blocks na ahodo the hollow one the 6 inches the 5 inches the design ones whatever ni nyina no what the bema ama wa supply na de ba kwa e de ni say won hwe na wa to awie atiom ka no aka say ai befa kofa car befa no wan kasa what the car e de beko ade amount ama wa ko hwe gu ba bibiara opese won fan ko emfa ma wo supply abo wo supply anwea gravels aboa ye de tare dan ho ni nyina wo ye ni nyina na obi a wo ankasa wo dwumadi bi a akwa akodi opet truck now de akwa sisa o bomodin na ko na ko high truck wo de be mount na wa ko de akwa sisa opet payloader wo be de be mount no wa de akoye adwuma chese eden na fa dansi ho a okọ Ofla construction ho a wonya bi ewo ubenya bebre ewo ho na wo de aye adwuma enti hwehwe Oflafo akira kwan na kokoye wo Amanokrom Akuapem ho na head office no okọ bosomase a wo choke ewo ho na Akuffo dua nso abekọ akoto ewo ho ni nyina mu no ontumi obetumi afra wo montem empo na one wo adi nkomo ewo 0552 957 198 and as 0594 635 656 ofra won awon sa beka won komo bia opesa oni won di no won sa ebeka won na won adi na bia nso akoyie ede ama won 2074 se kwa mi adi wabo wo se wonum 20 na no nti ahode no de se no do no sports no ho ewo ho sports na say mo mayanka se eba na sports dia Okoman in fact kwa mi adi on na Amanfo ya bia wo keka kwa no wo kọ nemu do wo kọ nemu do pa endra anwumre mitiom se na wo de niam toto na se Ghana sports plan etimi oni pa 5000 van koto brush na guys ni edi twisi na se ni edi shumbabwa no bi to me talk be $100 you can't get it about you no credit okay pa jise yes be for bana na nso ade kwame mrante right now really trying kwame ne right now my ade ese unse ni opoma fuka ba ona ma fu ho ye fe e wo mo share program no kwa nyume won tire chi na on sorry ameka say Abrante no ti anim ho no onse fiti ahomachin oba on sorry no so choro sa Kebra me wo fa bi we pray na wo hwe na fu pa on Kebra se ba Kebra de oni afu so no me ono afi na wo si abrabo na se okay enti hardship kakra wo yeah mani ye program fa o ga ni bi nko do man say yeah enti ko so
Tontina 74 no eboa pop and da no Michelle a Mercy Michelle Leno Mercy bobo no I Michelle I madana mo say asa me so die Michelle Mercy o die mu Unya na say that's me no catch say Tontina no Ghana even no benya bi ato na me say ohun kwa me adia oni obedini anim kama nya Tontina ni bi ato Tontina na eboa ba un say kwa me adi nka na fu ya ba started no me abafam yeah me baby papa na ya kasi won fa bi ma mra ha na han de police ebeba mkuswa anti HIV etimi edwum no etu na sekura covid se beba bi umpo dia na edo ya boy ho eti wono twen no ana fibroid the man na fu yekutu yeah abeka so omonyo sade de ha o ma afi osa ana fi kranko ekru kru bi won ko enko wodi den be yeso ne ohia 2074 ene de wo mo ekru atu o mo japim nyina ye o mo nyina de dance 20 na de is a one ese ekwa enesa eno achi gonorrhea syphilis cancer chest pain obo na ye oya abnormal pain cough afi obo wa kuku no asthma tobwase ni nkomo lege yin 11 ebeko afi prostate enlargement ni mema na de no high blood sugar high blood pressure and afi hepatitis and eye infections and money ade nyina no nya ho betumi ato na ade nya tumi akonka de ma sabre de aduru ayenom ayoye brei aduru bia nom asofo adifo teacher for radio presenters omo eko wrestling boxers do bia nom no 20 74 T74 for short na immune system no etumi boost dudu atu no yemfrɛ 0246 073 498 0246 073 498 and afi 0501 628931 tontina na immune system no akosoro papa adeni etumi akonkan ede amawo nana quick credit and investment micro credit limited quick credit for no say mo apobosia ni nyina no momra nana no mo ambuti odwura no o sho hini bi na ho so a na o the quick credit and say me to me fa ho because I feel no ye pejo odwura ni mo odwura na ayekese enti eba ne sanso say osika sam so kono ya me ho dwuru mi pa sa o ka say one more idea him for nachi nya ye mo musika me ho dwuru mi pa na one man say mo ango a obi ani wachi o ye wo hwe nyina nana no mo musam ngo monko quick credit na monko je bosia na imfa ni hini na ne ohia Ghana card unya Ghana card pepepe a qualify 1000 Ghana cedi de ko 1000 cedis de ko quick credit for ebo bosia na fi anya internet bi na wo connect se connect na baji usika ko yese dabi na fi de kise odo papa ba o abusu panyi ba na ebo no bosia dabi ne nya ne Ghana card Nigeria for kra nya Ghana for kra no e will be a 2 years we mo renew intiko na kwaje odie osaka Ghana card na frame 0302 200390 0302 200390 na de nya tumi akonkan e de ama quick credit or lending made simple say na ka ba ko pe wo yo ana yen we no okay say uko abrew Akuapem Christ Apostolic Asoridan ho atie abrew Akuapem Christ Apostolic Asoridan ho ukodu ho a obehu adwumakuo bi a your friend SB Anointed Automobile Services sa adwumakuo aye adwumakuo a eba car ho niama de a wo ya de papa sabre ya nsuo etoto ya car se si baby rough yi me pa cho se wontimi nto car no kra ode ko hu wo be ma machine na wakoto car no na ode aba na adwuma bie wo ho so wo be ye car no enhwe ho ne model ana se dia car nete car biara ye car bia no wo ho specialist oye adwuma ama etumi ekoyie adwuma bi etese automatic transmission repair auto electrical works biara ana say engine overhauling altimeter na ya ha adwen no wo siesie ne kama automatic transmission programming and control board programming misremu sani ama we ehun hia papa
enti wakope machine kɛseɛ bi aba wo de car no ba no wo de si so aba bia car no yare biara wo behu na wo asovo de ama pepepe me pa chaw bomodin na ko check engine ana se ko sesa engine no engine oil no na bibia no so enye kama frewomo ewo 0558 476 979 and as a 0241 992 490 ofra wan sabe kan komo bia e wo ho no woni obedi pepepe na we na ye bo etiefo enkai se Okoman radio dwumadi a ye de eba nyina ne se sisia no ya gugu ye niam mu nyina ba form se na ebe ya obi ebetimi ene yen adigwa ti se opese wo ne Okoman edigwa nko ade a ene me pa cha obomodin se bia opese obe preachi bia opese obedi nkomo bi wo company bi opese wo de bana wo ne etiefo be kasa efa ho opese wo lunch wo program bi ana se aye bi abafie announcement no opese wo be ye ni nyina ye be ma okwan emowa ye general announcement ade bia fa se opese dom aso timbia no ye be ma okwan na waba na wona ya bedi sa juma no ebia wo ade bi opese ye mbo ho dawuru ma wo hu kwan a wo fa so oba Okoma ha ye no ebedi nkomo na ya bo ho dawuru ede ama wo ya sorry mo ya company to say ye ba be ye eye odwura yi se na ahemfo bi mo pese ye de yen obi machine no ba ho na ye be fa ne life ede mamo a ebetimi aba na be fa ne sa sorry wo your all night bi wo your program anointing service ka sibi pese ye fa no obi machine no mra na ye nyema wa ye be ye o pese ye jingle bi ma na fa ko baby na ko bo ne ade ana se ye nyema na wa bo ha nso a ebetimi aye ama music promotion ade biara efa radio hu bia no ye pacho fabra na ye bia akwam ya san tete so oba wankasa be onwa ya te so kra ama obetimi ne yen adigwa me pacho frɛ odamia ewo 0202 993 475 0202 993 475 ana say Mr. Craig Brown 0508 889198 ofra na on sabekan ana Gideon obetumi afra no 0246 246 875 epacho frɛ na wa behu komo aye ne obedi kama wani bejimpo se nana say I see the nana pay no grant nyina aye krado grant nyina aye krado to bia baby didi no and pay the Abraham are ready Abapa cuisine are ready don't mind your wife okay are you ready Ofo are ready na you say mama kono mu nyina baby are you kakra begu ho no so no Abraham akodo timi balance ni nyina boa and mama Auntie Nancy na boafo ne awurade boafo ne awurade so ton eye brudo no mu ne ade ba tu na pa otimi ye I can say Indomie. Kakra say what you kakra for me mo and I Mario so aya wo yiska. The one person we yiska na ade no a blue station one no no. And unity food no de benku anwumre no ba. Anwumre and oba I just say. And wow, that's wonderful. Ma me fanchi akese ema Madam Kwesi bia ene pa kwesi ewo amonokrom water west honomo na afa mi dunko latte na minchia Akufo mercy ne ya ye latte na na konodi Akufo penny ya Akufo mercy nyankopon ka no ho na no odi dwuma bia na no ye hye papa yo na minchia mehene na esiedu ko ababio katamansu hene yo minchia no na menhwe sede a ne hote na Kronti minchia Kronti hene anape eche o nyina na nyina ati ha na de mboso no esie na nondu bremu no na kwame amponsa edi ene emrante and the sports ebeba na mo ye hyemo bo ekai mo se ibitumi afim from na enche na yetumi nso asan aba anape don't mind your wife yeba na Auntie Anita enso wo ho no mo minchia no ana fe opposite ono so gobe the blue man the blue gate munyina nchia mo Marcus collection obi a driver for no ya mentene nchia na wo nchia munyina papa anu pa so akopie mo wo ye predict na community center bi a wo bua no kama ho no
edeni akodi achi na de popo nyina e de abrema mama anope ma michia na bisa se wo ho ti sen ho a nhwe so se Paul no nya tum de anwuma bia montemenka na mu anye we a e bon pass wiom betie parliament sport me ade nyina e da mu nyina se mu full festival no e den a e beba eso e wo shoe fabric enim wa what you say Wabo! Okoman FM. Okoman FM. Akuapem FM. Obia Antona. Stations in Masa oye clear. Ntena. Wo de one a woni nimdi no what one ye. Okoman FM.